Ipediang so bahaya pibaroki paraloki para jor sa sisin syaki sawayom. Wat laki pajbak gilak milenti. Ya ka jingjob jong i Dr. Ricky eje singkon penban ka jingjob kuput ka palat lailak lani. Saulak duna kadai ka balak si ki babunkin omla ban mudur hakaba wat usiting MP iba Vincent H Pala imla syu ban kot wat arlak bodru bat ka parti NPP kabayalam ya ka sorkar kabadon hadu arpu prangut ki MLA kala haban mat ya ka jingsya rem jongka habro arteli kisin kajing bomla ukur tong ka RDA iba Robert Jun Kharjarin man kenjo tangsan pau hajar bot kadai ka ban penkendit thia yakin nong yalam jong kane ka parti reulom namar haki election baladep kane ka parti reulom barabor ka juyo palal lak kibot wala kamla man poi sakathong Shua bangin yak taj yaki bakam jeleu haka waipat ka video tomanta in ya pay ka jingyo bot ki kertong ki bayak hun haka iwej long parliamentary constituency ka jingyo bot jong ki kertong ki bayak hun naka iwej long parliamentary constituency ki long kumne harum number way i Dr. Ricky Andrew J Singkon jong ka parti Voice of the People Party ilayo sanlak nyopo hajar nyopo prabon number R iba Vincent H Pala jong ka parti Kongres da silak kandai pukundai hajar sispa nyopo prabon number lai i Dr. Mezel Amparin Lengdo jong ka parti NPP da silak prapun hajar sauspa prapo prabon number sau iba Robert Jun Kharjarin jong ka parti UDP da sau hajar sanspa andrew pulai bon number san i Profesor Lakon Kuma Independence iyo kat prajar sanspa prapu albon number reu unota katwe hajar prabon bat number nyeu iba Peter Salam dan nyeu hajar arpu saubon de paralog kita ki jingyo bot ki kertong hakane ka MP election na iwe silong parliamentary constituency hakaba i Dr. AJ Singkon ila long unong job takaba pelem ya iba Vincent H Pala da lailak nyopo hajar kendai spa si pobon kublai piki paralog ki para jor teta dado pindia sembiang haka wai pat ka video kublai